Madetika turun aleul Intaraka nomor 6 Pak Kalebun kok tos antosan Petok paber ngadeki ben beluk le Petok paber ngaben beluk kok Ruak-ruak karya putra Nape pole ruak tasik beren Bisa tuman ruak pon Amel Rita ruak rahman tasik beren Yus Presti ruak long kularis Lapindo pon pada bede Sapora kau ledek Pak Kalebun culuk Seakar je tanggal bulan 11 Benih karena kau le asa ngaja Agrok elau abereng binian kamping Saing kena tae kening rampe Anik kok tae kening rahampe Rama Sujarin tak langkong ya tore deretan Kak Dinto Kok langkong juga Ngapolong jadi ada Tali sakti iya tore longkulares Neko Iqbal selanceng ngopos atas nama Raja Singajaya ruak endi tangkel mak bulan 10 ruak yudi akarja tangkel beluk bulan 10 Senono tangkel belu lekor ayana ita tangkel 15 koyur jaya bulan 10 Sengak tak boleh jargo boleh bila iya tangkel sangat ekor bulan 10 Jaru kaburu Aneko Abu Hasan Aneko putra larangan Aneko majukan bedekani Minak jinggo setia hati Betian namina jinggo Neko iboto kage cuki aku apel tirole apel rasidi neko se anu nape boleh neko tolak tantona putri sastria nape boleh aneko Pak Kalebun tau pikir bila dayat neko kata napo jaya tantona makunda pabeli Bagus Rasidi Maradi Ali Sakti Sirau Bapak bisa berantakan Bapak Arakib juga Junaidi nape boleh panas dingin kong langkong juken ruak beda tak kira nyorot se mun enika menenono seakan aja tangkel belu lekor bulan sanonto nape boleh ruak setia hati
tani kok pun pada beda pada neko ali ayana ita tangkel 15 bulan Sapono adek kok beda yudi bila yudi le aneka setia hati along polonga tanggal belu bulan Sapolo bunga famili wak sujarin intel utara narema atapoy mas juki yo neko beda Raja Singajaya tak katinggalan napa boleh ruak beda tretan karisu ruak ali anak lancar napa boleh ruak bedeng wak bedeng aku dekok beda kalebut taufik seyudi abri berempat korbion nagong ruak andile ruak andi seakan aja Rihnadi sekali bus-bus tanggal 5 bulan Sapolo madatangan kok putri famili Moju nape boleh niko badanono seakar je tanggal beluleko Irfan bulan Sanonto atas nama tak kira Markusu Ali Marjuna niko seadi eson sedia hati sujarin sampat pinter utara nape boleh ani kok mak lokal muda Rak Sugiyang to kapten ngisel para kawile dukan yayan wawan nekok Sumar emos saterop lokal muda kok wawan sekaraja karaja nape boleh neko bedeng tretan mahrune adule kocak apa salamku sesae burente nape boleh wak beda tretan margusu jakan tani kompon along bolong ongke amat demina jinggong wak beda pak kalebun san haji pak kalebun juruan lao nikok mas darile kerja Pak D persatuan nikok minak jinggong se minak jinggong tak enggak apole ka mantan jak nasi Pak D go nyara si anyar tantana bulan 11 tanggal 10 tantana tanggal 10 kok tanggal 10 semol jabak kalebun curuan nao apolong nikok laban bulan sekocak mastakana curuan nao pak kalebun san aji sidamarula
Kerja ero kerja ajukan Pak berapa kali pun Culuk Pak kali pun taupe Nekok makruni apa salam Bisa bareng benas Makruni menak jingga Sekocak nikok apa salamku Sesai burenteng Sesai burenteng renteng Nekok mana salam le Dari setia hati Nekok Yudi Menyonya dela Nekok seakar je Tangkel belu Nekok bulan sapolo Saya enggak bener saja tulin sebut kepiko. Nekok sujaren mensahmat intel utara Mas Juki nerima atamu ben kak muhi Betul. Tangkel belu bulan sapolo along polo ngaban bunga family Bila Ali kenikok tanggal 15 bulan 10 Bojur Jaya. Bila Kalebun Taufik tanggal 10 bulan 11. Bila Yudi tanggal 6 bulan tanggal beluk bulan 10. Nekok bawa sederi anekok mak panas dingin setak mare tero karjana tahun depan. Nabe boleh nikah jukan Junaidi Bila Junaidi tentona Komaria Pak Kalebun san ajile nekok dayat Bojur Jaya ruak pada Ali ayana ika tanggal 15 bulan 10 Nikah makruni apolong ben bulan Nape boleh sadari tak kira nyorot sebungso Tanggal belu lekor Adekok bulan sadon Sokar jeda karina mare Along polong aben bunga family Nabe boleh Raja Singa kenikok Apollo. Pada salam jukan dari tretan makruni beremajak nah. Cak saya kaju cak nakaju mate Tak nyelpi, Keng Cak. sekata kok kasel pinang Mon lama teh tak kira jelpi tolak, je gendeng-gendeng tolak. Ya. Bujar Iya, tanah udah makruni Oh tahu boleh. Iya tak semprot yae Terongku anak ongku nyetong ate terengak kajeng Cina Kak Marsito calon karja Abolo janji adalah hutang gua. terengak kajeng Cina sehireten Nekok marakawi kak yanto Semana tengah nekok sero polong ben bulan Nape pole nekok salam wawan Bila wawan bunga family Nabe boleh jukan pada aidat pengunaili Nyombang ongkot sayanto dengan duaan Ruah lek pada marjai tanggal beluk bulan 10 agar je. Nape boleh kenikok kalau Taufik bila nono tak kira nyorot tanggal belu lekor bunga pameli. Nabe boleh jukan bukan bunarara Samul jabuk kalebun curuan lao asbari Nape pole nekok mada Ali alalan cor maraku susah perlari bila Mas Juki tantonan setiang hati
tona tretana raem katuana panas dingin panas dingin awake matur salangko agar belu lekor bulan sanontone kok tak kira jorot sebungso enggak tak mikire gending mun Satya apa mata pada desa tambeni cok kapeti mak peti ra aduh siang malam makar-kara lebih temen beburu dia Anjani nanggoy paburung mula di andi le selo so jame meran tepa are sato le mele are pasaran mun pada esto ege boyo di kapacaran bila bula ega bekto se apa jaran tidak kendil toron pola bede orang setan di pacaran niko adul kadu kiba niko adul kadu kebo yuk marah jaga Sorua le Sorua ayana sarip bila kau cengan pataberi rundurun se paling ratin inje cakna pataberi tanduk se paling ratin sajen inje si ajaran mon pataberi cewek ambu iya Pak ambu beni ambu anu beuna tahu beri enna pangirim ayana sarip se nalpe iya aduh nalpe se warsito ngeke gigi lek ngakarek ko segala dah beri laju apa senyaman ko tulin toron Mayu entare pisan na tulin sekar jambo karo ruwa lek dirno katuahata masa lawan seakar jo asmoyo calon DPR bila sakrawan calon karjo tangkel telolekon arang-arang monang ke Maisaro bodo di maniko pisana Maisaro putri nasrang moda yuk
kalam pina asalin pole ni kok jago jalan sia nyonya Sahrawati roa ayana sarep banama mana sarep serang muda apa sa aspal nengah mesari arang areng wak majarana bunga famili andi nia wak tahun datang 2000 petolek korwak karjona Badan salam le nekok dari jago jalan kau le anakku kaserang muda ngampung ngapungan nerak ya kau le tada tak epon pen muda kau le epanyong pengan Kadeka bak jago jalan kita damai pimpinan muda deka sirno katuan badan salam le dari Anton ayana sarep nopi mamana sarep majarana ongkos bunga famili arang nekok nyonya Atni menyonya Ida nekok pagi iben serang muda putri nama senang muda nyonya Suswani ani kok nyonya Susriyani nekok samonole ben adi ayana bagas ani kok nyonya Ida bedee wak pusang wile ani kok pada nekok beda suade nape pole nekok aramarituan
Sultan Satrawi Hosnan tak katingkele. Anu Ida Bun Sahrawan desa ongkel. Iya Pak, Ongkel. Pak. Menempanik mak jago jalan atas nama le ani kok merasa rawa Aya Mamana Sarip kabose katang tengai. tangkel telo lekor ada tengah bunga famili bulan 10 Neko adik ayana bagas Warsito Eboro beliau tengka sekarang kong palongkuna jago jalan bungana serang muda tadu padu nikah karja amun aniko adiko mak jago jalan Pangapora meletek coret le tadu betona angkat ke depan meletek senter beto telok alerek tadu perlu nekak perju bangun di serban Jol yo mak mandor oi adik kok le jago jalan siap adik kok as beri aya daulan sejojo lebur tang tengre bila warsita adik kok aya nafika ruak lili mama nafika bila atul aya nasarip ruak nufi mama nasarip semajana adik kok muna famili siap beribet anawia adik kok tak usah maju tak usah maju Mamana Sarip Abu Dodo adik kok jago jalan aduh remaja ria adik kok le jago jalan Sewarsito tak pate semago dan putrina jago jalan adik kok si cinta damai buat pusat wile adik kok pada Apollo tapi boleh rak pada DPR Asmoyo DPR Asmoyo Sahrawan Asberi arwah putri Asrabun Tirno de Maria semangki ile putrina serang muda arwah sunai mama mana Robi rak nyonya asus mama na Aldo nape podewa bode Erlin tanto nama mana Bella nape podera susriani suswani mangki putri daneko jago jalan Dateng Putra Madura go Mama Warsito beremago Haji Abu Sarraga Takok napa minina? Abu Satero Putra Madura Aneko sederi kini iyang Nape pole Abu Satero Neko pada Suryadi Tentu nanyonya Susriyani Aneko pada Abu Satero pada iya Itulah terepa menua dia Pak Haji Abu Sarrajonya ajaib Ruah adik kok Abu Satero Pak Haji Abu Sarra adik kok sedari pilih iyang nape boleh ruak surya di pada nyocok bila asbar ini kok tuan rumana Sarawan mak nyonya
aku lur Malung kono ngawen bunga famili semalam ya famili jangan ya famili mangken kacarita saat aja pula santana keraton dari kayangan aneko dari kayangan jago jalan pangki ijukan berserang modan pangki ini kok berserang sate jena ni kok pada akom pada akom aduh kakak mas beten kalau mater sebu sekalengkong katarima kalabon sempurna dari kayangan jago jalan sampai tantuk depan coba aku serang muda saya tak kira lupa katarima kalabon sempurna kak mas yai mas yai mas mater sebu sekalengkong kekompakan dari kasasarangan ingat utama emot janji sempon etan tua kisah tahun sebelumnya sanontopon debak bektonda aduh engki kak mas aduh engki kak mas dan kalau pacet ingat utama emot semakin pon debak ka bektonda namong atau kotok aden kalau kak mas atau kotok dan kalau atau kotok agak mas cak nageding kaper neng esrang muda nang ke bunga famili run turun tindatin kak mas tindatin aduh, engke. Tika montre tahu nekok made terede kalabun bula. Nekok pajet tindatin. Duh Kak Mas, dan kaula suka petanya. Dan kaula turun dari kayangan jago jalan abering selir seratin segaluin. Nang teng dan kaula elong parak tak dosa seajunan mak majau dosa benaya dosa kira tak anu kadeleng beremang enggak tak kok iyo magbinina injo masa kecil Maria belola nampak jadi dia duduk mas mula agla benih karena ekelicek ngabes kabungaan nanti kasasarangan tahu wati nikok dan tuan tahu wati kadik mas bula kan tak semak bini bula puput alias kandung jak nasi kasar bula bini ngiremeh umpama tak kerjet ngiding nangale bula niko acor cocor pas mun tak kerjet labu napang tak pas burlung ngerti cek sampian buru mare eki kiri margena tak ibu kinang teng namung ki maksa kak mas aduh Arya lu topeng lamare Arya buru mak Arya apa langsung ngecung gelu ya dia bu najara jeri ya mun kikira kawur je gigi kangko ya ini pancelak kok lah kabo boleh yang ngicung gelu masa nyanyi deki tuh len kau tua mekele pisan jeri ya siapa je nuah cek lah tolak mulai bu napa ngapura pisan disa tak usah je bapak ngapura akhirnya benih pisanan ya aja oni mbok namun niatur pas ngatu benih pisanan pisan nungkur ya jadi iya tahu aduh Kak Mas dan kaula ageluk ron mare terus ageluk pisan kaula Kak Mas geluk pisan padahal laki na tau le geluk pisan nah kaula terus engko hurung ngocak ya iya mon topeng pajen atorok dalang iya geluk cak ngandul iya geluk bener dong Duma auna agluk pisan nah iya nah kan tak lebur je tak torok dalang je tak lebur ambu tak dalang boleh je ambu langit korap mun minta dalang ya yang kau ambu lah mulai anggo demam mak mulia ngi bemik ayak talu dusun
Nika Sahrawan jaga mau neke cungi mak reko ngakar juk benyonya ida maakar je tengkel telolekor bulan 10 niko jago jalan yang kok gede bila atal niko ayana sarep raknovi mamana sarip semajarana bunga family majarana bunga family semolaja panyaman dole tekok derno penepenan muda nape pone nekok berabu amat ane kok madapusa wis seganteng neko adik ayana bagas Taron kapi. Neko santo semangki imo les adi sutra oh oh la 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 yo terpada Asalen aja teka aja Budu betolekor neko terjena ayana salib mada tengarakon karya berbunga family Putri na gempar jaya geniko akalampi versi jeleng geniko kain salutru betian na asalen kakain salutru ko Bulan 10 tanggal 13 nih kakek Wak Sahrawan akar bila dapat kabetona karjena le tersalamat karja semalam wah Sahrawan Jaya family Ramagan nyonya osna nyonya atri nyonya os putri na gempar jaya Mona sesiang bunga family Bila Sahrawan bana nyonya ida Niko jago jalan Ratu pendiam Ayana sarep cukan mamana sarep Roa karjona 2000 petoleko iya Ruanan ke emak rekon karya stop mak laku jeria boy nyanyi tak goyang maka tak asik
Sekali lagi. Oh. Bobini pacet burle bureun na jereng.